Nema, nogomet je otišao, oni su napravili to na početku, to je gospodin Vlatko Marković je složio Hrvatski nogometni savez, da ja sam puno radio s njim i pričao. On je sve to napravio i mogu sad pričati svi ovi. Sustav kompletnog nogometa je to Vlatko Marković složio i sad Davor Šuker je poslije njega bio predsjednik, pa sad je došao Kustić, to je sve, ali sve se zna, sve je u šabloni. Tako da ljudi su nastavili svaka im čas i ajde, bilo je neke lutanja u vezi izbornika. Sad se stvarno Zlatko je Dalić čudo napravio i ne može ga sad nikom ništa mu reći. Znači, za razliku od Nike Kovača i Slavena Bilića koji nisu imali sreće. Da. Pogotovo Slaven koji je imao. Da, primimo gol od Turaka u 193. minuti, izbijaš loptu centar, ne zna niko šta je u Austriji. Da, i 2012. bi rekao da je isto malo nedostalo te sportske sreće. Anti Čačiću, koji mi je također... ali to ti je u sportu. Daliću, sve što treba se dogodi. Ovaj promaši penal, mi zabijemo. Ovaj odbrani golman, nije u životu odbranaš penal, 5. odbrani. Da kužiš, to je... Dobro, ali opet kažem, Zlatko Dalić je taj koji je zapravo na nevjerojatan način posložio tu ekipu i zapravo dao točno onaj doprinos koji je nedostajao. A vidiš, to je osoba trenera koja sama o sebe je autoritet. Znači, niti on neki bio nogometaš, zvijezdar, niti on ovo, niti on bio neki trener prije što je uzeo reprezentaciju. Tako? Pa dobro. Ne možeš ajmo ga usporediti sa igračima koje vodi. Naravno. Samir Modrić, Raketić, Mandžukić, Olić, znaš ono, da još je Srna bio igro. Što mu ovo, o čemu je pričao? Kuži. Ali on to napravio, kapu skini, čestita je Zlatko, svaka čast, dokle ti hoćeš radi, i ne može biti nikad skup. Kad je to napravio, šta je napravio? Sad mi imamo veliki pritisak zato što igramo u Njemačkoj. Smo u Njemačkoj domaćini. Znaš, tako da Da, navijat ćemo... pa to je, ali šta on može više napraviti? Mislim, ja mu se divim da je ostao. Ja ne znam šta ti možeš napraviti od finala svjetskog prvenstva igru, šta to trebaš još? I kome si ima dokazivati to? Znaš, ali evo, on to voli i odbio, ja sam dobar s njim i odbio je mnoge klubove za veće novce. Tako da, to ću reći koliko ljudi se razlikuju treneri od trenera. Jasno, da. I koliko ti treba malo da postaneš vrhunski trenera, da... Nijansa. Dode jedan začin, jedan sastojak, Hrvatska je... Kažem ti Panathinaikos koliko godina nije bio prvak, uzme ovoga koji je bio 2 puta iz Efesa. Atamana. I on je bio Reala jučer. Prvak Evrope i gotovo sad. Sad će Ataman reći hvala lijepo, idem doma. Znaš, to čini jednog trenera, ajmo reći, 10 trenera će ja nabrojati koji više znaju košarku, bolji treneri od Atamana. 10 koji su sigurno bolji trener. A ja sam rekao da će on biti prvak i baš smo sa sinom razgovarali svema, jer zato što će on napraviti od Panathinaikosa ekipu koja će ga voliti. Jer on je takav trener. Dakle, to su vrhunski stručnjaci. Da ga ti voli, da njega igrači svi vole. Kužiš? I onda ginu za njega i nema, ja ne znam koliko vi gledate, pratite. Vidiš jučer ovaj promaš. Kaže, ma šta ima veze promaš? Sad ćeš zabiti. On je Slokas 4-4-30. Znači, ne bi Slokas zabio 4-4 da sam ja trener, nego očito je to jučer je čisto zahvaljujući treneru oni prvaci Evrope. Govorili smo o trenerima. I tako je naša reprezentacija u nogometu. Isključuje zahvaljujući Zlatku Daliću. Poslije ti imaš igrača tamo koji su svakakvi. Svakakvi. I kvaliteti i kvalitetni igrači. Ima oni koji misle da su kvalitetni, misle da su bogmandani, ima oni koji žive nesportski i ti moraš to sve ukomponirati. I da, imali smo sreću da je to ukomponirano, ali kažem... I ovo što se zahvalili Vaji, pazi, to je teška odluka bila, znam, on nije 2 dana spavao. On nije 2 dana oka slopi.
Zlatko Dalić. On kaže mora. Jer ako jednom paneš na jednome, gotovo je. Sjećaš što je golman isto je otišao sa svjetskog prvenstva. Tako. Momak, nisi za to. Čemu je problem? Jer pazi, to je u kolektivnom športu ti je korumpiran. Ako jedan pokvaren u kašeti, vidit ćeš za 5 dana što će biti.